Serikali ya kaunti ya Masaku kwisilamu vya wanema na unyithia wa miunda ni anyayicha mbeu ya tani miongo monza na inya katono kenda kwi aimi kona sionthe sia kaunti ino iseso ila ya viunguani Gavana Wavinya Ndeti kuya kadhaa na Kangundo. Gavana Wavinya ainena ndini wa chariki awetakana serikali yake ni kuende ya ukwata mbau aimi na vevata meyandikithie ni kana maende ukwata utethio na mauvunde sio ingi. Wavinya ni waweta kana ndeisa utelema kana kuvingizwa ni ateti alama ende uvuthisia uthukumi wake kwithiwa weta Gavana wa Masaku aende kuyanisya mawatho make kwi enendi kwanzia kivathukanio. Boni Mutesia nukulivoti. Makofi mazuri! Mwandu Wavinya Ndeti nene achathinikia wetakana mbeu la serikali ya kaunti ya Masaku yanyicha ni mbailu kwa mithanga yonthe ya nthini ulio mbunge sikwa thunsi ya kaunti ino na mimaila utumia vuso ya kumivandano kana kwiyuna kwanzia ya ukwata ngetha mbailu. Mbeu inato mwenengo mundi ni mbeu certified. Nitakwati yalia ni mbeu ona eco-resist ona tumedudu. Ni mumbelewa ni mbeu mwabanda mwasubianesa maunyanyiya mbeu ikuma yezeo tisawa mbeu inoto munenga nitusiaitie muthanga wa kila bandu nimwambelewa nitusiaitie muthanga wa kila bandu na mbeu ila tunengane ino ni kusuti muthanga wa chao kembe Kangundo muthanga ula wa Kangundo wibombe ila tunengane ni kwikata ni kumea tiyo nengane sindu tu undu ukila ukwasa mbeu kanenga chao mundu mbeu ona ya mbembe tameaba Kangundo kaneza mea kathiani kano matungulu. Vai mata enendi kusuvya ngethela meukwata utauni wa makundi ya ingi kuyandikitha ndino wa makundi maimi kwigithia kana ni makwata utethio kuma kwi serikali ya kaunti ya Masaku. Kuima ti kubanda kwikuoka tiwo no lazima mwike fertilizer na serikali ya kwani register anungima na eli kwa saa chao fertilizer ulawa mbesa nini pande na unenga mkupo mwendo dho mkupo yana tiwo nikenda tongele liu na liu witu teisubia tuyustonesa na twakwata liu tikateli utatukuicha nitakwati ya nyamba itu tikateli witu tatuikata tatuicha nondwe imbwena mwishono dunia tuikete matukwa tuyese kana makosungu kuganga kwichao kwembuga mundu cho uyale usto yuwe yokato abanda inge isisiye store cho tukwendea naoya na kemeni mbinge tute tiwo nikenda tuthondeu tisawa kwau kila wakwata subia nesa Otauwe wetakana wenu ikithite kana nukwenda na kwenisa mawatho make na ndesa ulungana ukwatia ngeu ila sina ateti angi mandeno vuthise uthukumi wake kwithwa mwene nthende na uthukumo icio ni icio nthe cia kaunti ino. Uyo mwanengie ni ngatinda ndisongiala matinda maindoza la kwevuonde kana ni mwenda na umango kila ona metro kila mambita inya ni mwenda kiu kila sia patikira ni mundu mwima neno mwenyekiti hata neno mwenyekiti meko mamundu ni meka hata manena ana ni matavya nesa wewa mama nuikata wewa mama nunena na sisia awe mamenea mundu ninaleke na mbeza zietu muka manyondu ilini tuemi yake zui tatu ona kumandia wasindu mteko lakini na hapa nungu ni mwitu mwombe ni karani mungu na mamanye ni mwoke ona May 20 I swear tika matumbo nyawacha mwoke namiena mwoke ni uwe bila umeme kuna kizui bama kokela makanena makasia Wambia wafanye nini? Nimeke hata nimoke Gai atume tie basa tanu mama Masaku Makangundo kaunti ya Masaku nyeni Boni Mutesia.